Jewe nitwa Bonal Pascal mvuka mwiki gisagara c'Ingozi. Nta kuntu je nari kuva muhira n'imyerasiyo n'abana nzanye ibihumbi 10 ngaha. Wacakire gute? Ico ni ikintu cyashoboye kumbabaza cyane kuko nawe ari mu bantu batumye tuzinduka ngaha aha je ndi mu bantu bahashitse kare nifuza yuko no mubona mugabo byarangiye ntamubonye kabisa. Gute wewe? Kabisa bakunzi b'umutarane we ko nere babwira naho bitakunze kubera ko babizi abari baje muri show tasho kuvugana neza ngo bikunde ariko mwashoye kumva umubabaro bamwe mu bantu muri show bari biteze kubona Chameleone bakuze bakunda bakuze bafana ariko bategeze babona stage ngijya buradukereyeko ni gihe cy'isaha 12 z'agatondo bwakeye nkuko mubibona ariko show Chameleone higeza performinga ariko abarinzi y'abarundi bose bashe guperforminga kandi neza cyane. Show yatanguye Big Face on the floor ari batangiye kubereka kuri stage. Big Face on the floor avuyeho hakurikira Kiriku haraba kagorane gato yakubera ko hari ivyuma vyari biri imbere kandi murabizi ko Kiriku akunda ko performinga abantu bamwegereye bamaze kuba begereye bakoma ivyuma birazima ariko mu nyuma bavuye bakosora Double J yamaze kwinjira biraheza bigenda neza cyane gose. Double J avuye kuri stage Big Fizzo yaciye aririmba nagenda babwira ko Big Fizzo yakoze performance nziza cyane aho yadukore live music bimwe mu bintu twa dukumbuye ndetse twa tunamukumbuye ko bwanje naryohewe show ukungene yagenze mbere Big Fizzo ibintu yadukoreye ni ibintu naheruka kera cyane no kumwumva ko wabona neza yuko yaje yakaniye kandi yifuza kuryohera umufana w'umuziki w'u Burundi ndetse n'umurundi muri rusangi ndetse n'uwaje kumuraba n'uwaje kuraba Chameleone bose muri rusangi abagyoherera rimwe. Yakoze live ari kumwe na Ingo Live Band. Ingo Live Band igizwe na Walase n'abandi bagenzi biwe. Walase yagerageje gucira ku mwanya mwiza indirimbo zose Big Fizzo ahora aririmba live ndetse biraheza bigenda neza cyane gose. Walase ni mu barinzi bakora karaoke mu Burundi ndetse babikora neza akari nawe yasho kuvugiriza n'abagenzi biwe harimo ba Pasi n'abande basho kuvugiriza Big Fizzo. Big Fizzo avuye kuri stage twicaye ngaha turindiriye yuko Chameleone aza ariko amaso yaheze mu nzira nizigeze bikunda yuko tubona performance ya Chameleone rikaba rigize icuro rigira kabiri umuririmbyi Chameleone ataririmba mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi ariko yamaze kuhashika. Bamwe mu banyagihugu bagiye baridogera umuririmbyi Chameleone yuko atoba yashitse mu ntara ya Ngozi ariko jewe nkarandira promoter nk'umuntu bari bahari Chameleone yashitse yagize check sound byose yabigize byose yabikoze ndetse yakoze na check sound je namwiboneye ariko bigenda kurangira hageze yuko performinga ntigeze aboneka gushaka no kanya buradukereye ko n'ubu tukirindiriye Chameleone biboneke neza yuko amaso yeze mu nzira Chameleone birangiye Chameleone ada performinze ku ncuro igira kabiri ku ncuro ya mbere Chameleone ya performinze kuri ETS Kamenge kubera ko igitaramo yarimo amasaha yari yitereye ndetse baraheza bavuga yuko bogabanye bozimye umuziki ndetse birenga ataririmbye. Uyu munsi naho mu ntara ya Butanyerera Ingozi Chameleone birangiye ataririmbye ariko Big Fizzo yaririmbye Kiriku yaririmbye Double J aririmba bose baririmba ariko birangira Chameleone wenyene ariwe ataririmbye gushaka no kanya turamenya cyabaye ko Chameleone nasho kuryohera abanyengozi turacabana tubatohoreza tuzokwegera Malumba kuko Malumba Entertainment niyo yategekero ngiteramo byasho kudusigura impamvu Chameleone atashoye kuririmba ndetse ariko abaririmbyi bose bashoye kuririmba ariko muririmvyi atashoye kuririmba mbega nike kibazo cyo baca habaye hobabaye ikibazo cy'amafaranga Chameleone atashoye kuririmba amafaranga yose bayasigaye cyane hobabaye ikibazo ciki buri muntu wese ariko aribaza byinshi kubijanye na performance ya Chameleone itashoye gukunda yuko aboneka mu gitaramo cy'uno munsi Ingozi. Bino bintu rero ariko bitwereka iki bino bintu umurimvyi w'umurundi cyangwa umufana w'umurundi abayaje kuronde abaje gushigika abayarisha amafaranga aje kuraba umuririmbyi akunda cyangwa yakuza akunda ariko bikarangira uwo muririmbyi ata performance umufana w'umurundi arababara abayarisha amafaranga hari igihe usanga nawe ubwiwe abayasize abana batariye cyangwa abayiyimye muri vyinshi cyangwa atasize rasiyo ariko akaza muri show hamwe gaca birangira abateguye ibiteramo bikarangira abateguye ibiteramo abasari bemereye gushira muri donc abo baririmbyi bazanye bada performance ni ikintu kibabaje cyane ku bwanje nkarandira promoter ivyo sino bibihora
kubera ko niho narindi n'umufana w'umuziki uvuga ati Radio Promoter avuga ivyo wabonye nanje mvuze ivyo nabonye kubera ko ndi kuri terrain stage ngiga ntibaraheza kuyidesinstara murabona stage hari abasekirite ngaho bakorageza gukora ishoka byose kugira umutekano w'ivyuma bigene neza abataziga stage niyo muri iteka music kwa D1 ndikumena uko niko ndababwira rero ndakubona bene gihugu aho bashoye kuri amafaranga mu ntara nziza butanyerera ego kano kaya rero ngo nababwiye Big Fizzo niwe muririmbyi wa nyuma yeje kuririmba Big Fizzo yakoze performance nziza ayo yakoze live yakataraboneka aho buri muntu wese yari yifuza kubona Big Fizzo nyuma y'imyaka myinshi ataringa mu Burundi ariko icyagiye gutangaza abantu Jose Chameleone ntigeze aririmba ndetse ntigeze ashika ku kibuga ariko turibaza niki kibazo cyabaye kugira Jose Chameleone ntashoye kuririmba nkuko mubibona abo bose n'abanyagihugu bashoye kuriya stage bako barayisambura ndetse n'umuziki bazimije ni 5h nababwiye ni gihe cy'isa 11 nituraryama ndi kumwe n'abene gihugu reka duha umwanya bamwe mu bene gihugu bashoye kuriya bashoye icyo batubwiye ni gute ni sawa witwa nde Ndayisenga Jamal warisha amafaranga yagoje mu giteramo cyane arishi 30 uyeje kuraba ingene abarinzi bagiye baririmba Kiriku Double J na Big Fizzo performance bakoze ubwo wayakiriye gute je kabisa nakiriye neza nongezaho nkababara gatoya nisunze ku kibazo cyabaye kuri Kiriku twari tumisize turi beshi ariwe twaje kubwiwe ariko ntibyabashe ko tumuronka neza nkuko bikenewe mwabuziki twari tumukeneye aduhe performance ibikorwa vyiwe ibintu nk'ivyo nyene guco yapombiza kana gato ego kabisa nahone byabaye ku bwa Double J icyo twari twifuza siko byagenze twatumifuza yuko muho umwanya wiwe hama nyimba ariko rabo yabo Double J Bface bakaza kukanyuma kukijanye na Jose Chameleone ko atashaka guperforminga wo bakunze umutane gwa umeze gute ni Radio Promoter umuganga umutane gwa tutaha kizimya moto famous vibe killer gisere kwa rukamvye kuva mu gatondo niturigira turyama turi kuri terrain turi ku kibuga Ingozi kugasaka aho habere igiteramo ca Chameleone ariko kandi ikintu gitangaje nuko kano kaya turi ku kibuga ariko kandi Chameleone atigeze ashobora kuririmba abantu nkuko mubibona bashoye kuri amafaranga bariko barataha ariko nibigeze baronka show nkuko vyari bitegekanije bose kwa barisha ariko nibigeze Chameleone nigeze aririmba gushika uyu mwanya turamenya ngo Chameleone ngo abaye kibazo nyabaki kugira naririmbe ariko ni 5h ni saa 10:58 z'ubucagucagu aho Big Fizzo yaje kuririmba igihe cy'isa 9 ariko Chameleone atigeze aririmba ndetse yaje kugira check sound ariko atigeze aririmba nitwamenye impamvu ariko turi kubona abantu bashoye kuri amafaranga kukumbesha sinamumva wa mukobwa umutima waje wara wesi choma naguha mukunjo udasanzwe
Mwizeneza icyifuzo canje nuko twogumana ibihe byose simubesha ni wewe napfiriye nta wundi nshaka wa mukobwa umutima wanje none umutima utwaye wowe ucuhema gute nyonyemera zogukunda gutwara baby 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 Kumviriza ndazi